Danas primenjamo ono što sam rekao u jednom od prošlih videa i nastavljamo intro jer i meni iskreno smorilo da ga koristim. Pošto sam nekako zaključio da ovi klipovi 10 minuta možda baš i nisu najbolja ideja, odlučio sam da ću od sada praviti malo kraće videe. Oko 6 i 7 minuta mislim da bi bilo najbolje. U svakom slučaju danas radimo najtraženiji klip na kanalu, a to je My Hero Akademija je loš. Ovo gramatički totalno pogrešno zvuči, ali šta ću, kad sam kao idiot započeo ovaj serijal, tako ćemo ga i nastaviti. My Hero je manga koja je počela da dobija na popularnosti u vreme kada se Bleach završio i tako je početku stekao nekakvu popularnost. Prva sezona je počela da izlazi početkom 2016. godine, tako da bi sa njom logično mogli da počnemo ovaj video. Prva epizoda My Hero nas kroz nekoliko kratkih rečenica upoznaje sa svetom gdje su heroji, zlikovci glavna stvar i svako bi želao da postane jedan, heroj naravno. 80% ljudi u tom svetu imaju tu neku moć koja se zove Quirk. Ta moć je totalno neodređena i može biti bilo kakva glupost. Naravno, naš glavni lik Midoriya spada u onu manjinu bez Quirka. Zamisli čoveče kako originalno. Da imamo glavnog lika u svetu gdje svako ima neku moć i samo on bude izostavljen. Ali bez brige, tu je naš ultimativni heroj All Might, inače Midorin uzor i najbolji heroj trenutno, koji kada vidi kako je Midoriya dobro dete i kako se zaleći u svoju smrt, kaže: "O dete moje, ti ćeš biti moj naslednik i prosledit ću ti moj Quirk, samo trebaš malo da vežbaš da bi ga mogao koristiti." I posle tog vežbanja Midoriya očekuje neki epic prenos energije kao u Fate-u i na kraju se ispostavi da treba da jede All Mightove dlake. Ovo je takav bullshit, brate mili, jede jebene dlake da bi dobio moć. I objašnjenje koje daje All Might na to je: "Pa da, te dlake imaju moj DNK ili šta već, pa bi trebalo raditi." Nemoj da mi neko kaže da je to genijalno, ne tebra, on jede jebene dlake da bi dobio moć. To je prosto glupo, ako Quirkovi stvarno tako funkcionišu, onda bi svako svakome pasao dlake sa glave. Idemo dalje. Samo minut trebam da pogledam šta se kasnije dešava jer se ne sjećam. I da vam sad lepo kažem, ja ovaj serijal i ne hejtam baš toliko i meni se nalazi u top 100 anime koje sam pogledao. Istina, reći ću još loših stvari u ovom naslovu, ali povrh svega toga što ću reći, ovaj serijal je još uvijek negde oko proseka, što vam je 5 od 10 više manje. Pošto sam se podsjetio šta se još izdešavalo, radnja naime ide ovako. Deku polaže ispite da bi ušao u školu za heroje o kojoj je oduvek sanjao. Iako je on toliko loš bio na tom testu, iako je uništio samo jednog robota, on je još uvijek prošao taj test, zato što je spasio jednu osobu. To nema smisla, to je totalna plot stvar koja je i najveći problem ovog anima. Primer, Deku se pojavi baš All Might da ga spase i onda je kasnije taj isti zlikovac naišao na druga od protagoniste. Želim da kažem da je radnja jebeno namještena i nije užitak za gledanje, jer svi znamo kraj ovog anime još od prve sezone, a to je naravno da će Deku postati najbolji heroj. Ostale plot stvari koje su se desile bi bile u drugoj sezoni gdje je na tom turniru Deku, iako je bio pod kontrolom Quirka koji kontroliše protivnika, on još uvijek uspeo to da polomi iako je to nemoguće. Sve idu u korist protagoniste, njegov Quirk se adaptira na to kako njemu odgovara. Zatim borba protiv Hero Killer Steina. Baš se ispostavilo da on ima tu krvnu grupu na koju Steinov Quirk slabije utiče i tako je uspeo da ga pobedi. Svi kažu za Fairy Tail da je apsolutno sranje jer su sve bitke predvidljive jer svi znamo da će Natsu uz moć prijateljstva poraziti 3 puta jačeg protivnika. Ali ovdje je ista situacija, samo što je autor bolje sakrio te stvari da ne budu baš toliko očigledne. Vreme je da ubacimo i Naruto u ovu priču. Prvi Naruto serijal je daleko bolji od ovoga zato što je Naruto u početku prikazan kao neki slabić bez roditelja i bilo ga je interesantno gledati kako će neki underdog pokušati da postane Hokage, ali to je sve uništeno kada se ispostavilo da je Naruto zapravo izabrani i također jer je sve išlo u njegovu korist. Takva nam je stvar i sa Midoriyom, samo što je ovo zastupljeno od samog početka. I možete vi reći da je to shonen i da treba da bude predvidljiv, ali to je samo laž koju sami sebi govorite jer užitak u takvom animeu gdje si svestan kako će se radnja odigrati je drastično smanjena i vi ne uživate u tome ni približno koliko bi trebali. Pošto smo završili sa pričanjem o tim elementima sudbine, možemo nastaviti. Sada možemo pričati o heroizmu u ovom animeu. Sada mi je palo na pamet, ako si student na akademiji, zabranjeno ti je da koristiš Quirk, pa kako im onda to nije bilo zabranjeno u prošloj školi ili bilo kad pre te akademije? To mi nema nekog smisla iskreno. Što se tiče samog Dekovog odeljenja, ono je puno ljudi sa beskorisnim Quirkovima i trebam li uopšte da postavim pitanje kako je ovaj dečko sa loptama na glavi tu prošao, a čovjek koji ima moć da kontroliše ljude ako mu neko odgovori na pitanje nije. Idemo na jednu od najbitnijih stvari u shonenima, a to su fajtovi. Fajtovi bi zaista trebali da budu dobri ako je ovaj naslov toliko dobar, pa baš i nisu.
Primjeri nekih fightova bi bili recimo one protiv All Mighta i Nomoa u prvoj sezoni, gdje je većina fajta tuče između njih dvojice koji stoje u mestu i udaraju pesnicama brzinom svetlosti dok All Might ne odluči da ga zune kao bejsbol lopticu u 3 lepe. Sljedeći overhypovani fight bi bio onaj između Dekua i Musclemana. Ceo fight je takav gdje se ovaj dere i udara Dekua na mrtvo ime dok ovaj ne može ništa. I onda kada zlikovac treba da pobedi, on se okrene ka onom klincu i kaže mu: "Mali, ubiću te čim završim sa ovim." I onda Deku ustane i opali Musclemana ne sa 100% svoje moći, ne sa 1000%, nego sa jebenih 1.000.000%. To je bilo totalno preterivanje. Okej. Pošto sam siguran da će neko reći, a gdje fight sa Midorijom i Todorokijem, pa pazite, to nije fight, to je jebanje klinca sa 15 puta istom forom. Prostije rečeno, Todoroki samo baca led dok ovaj lomi svoje prste da bi to poništio. Kada ovom ponestane prstiju, on skoči kod džihadista da proba sve sa jednim udarcem gdje izgubi zakucan u zid. Još jedna stvar koju znam da će neko reći, ali poenta nije u fajtovima, poenta su njihove posljedice i kako će se likovi promijeniti posle njih. Netačno, da bi shonen bio dobar, neophodno je da ima dobre fajtove. Tako da zaključimo deo koji se tiče fajtova, koreografija im je sranje. Pošto se ovo malo dužuje, malo ću ubrzati sljedeće stvari. Animacija je dobra jer na njoj radi Bones, a ne jebeni Pirot. Pacing je dobar, nema toliko filler epizoda, možda samo 2 ili 3, i da ne zaboravim da kažem zašto ovaj anime propada. Problem je velika repetativnost ili ti ga ponavljanje nekih arkova. U drugoj sezoni smo imali ark sa turnirom i evo i sad u trećoj sezoni ga imamo opet. Ako anime nastavlja ovako da ponavlja arkove, neće ni prosjek biti. Većina likova je slabo određeno, jedine koji bi možda izdvojio bi bili Todoroki jer znamo bar nešto o njegovoj prošlosti i prošle kroz mali karakterni razvoj. Ima onaj smiley lik sa kraja treće sezone, malo sam čuo o njemu, ali to je bilo dovoljno jer je bilo cool kako on pretvorio sranje kvirku dobar. I lik koji mi je bukvalno naježio u njegovoj zadnjoj sceni bi bio Hero Killer Stain, koji mi se i najviše svidio od svih likova u My Hero. Hvala vam što ste gledali ovaj video, dosta stvari nisam spomenuo, ali ako bi iskreno gledao video od 30 minuta. Glasanje za sljedeći anime koji želite da vidite ovdje počinje danas u komentarima ovoga videa. Vam hvala što ste gledali, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!